Umeze neza? Ndaho ndashima Imana burakeye. Ibi ahandi kubona hanze ari kugenda hasa neza ukuntu. Twe turasuma n'isaha ndebe. Ndakumura Genda uhanyereke ndebe. Kubera iki? Ushaka kureba aho uzatsimba. Aho uzatsimba ikintu nsimbuka ngahita mpera. Ndakwiyamye sha. Abanyamirambo abo mu Biryogo ndabazi. Ubwo mufite ukuntu mwohereza mu myuka. Ejo bundi umuryango ahita mbona ndinaze. Arewe. Oya. Kagiye mubwije ukuri. Kahise agenda se. Wasanga ari umurozi bya nyabyo. Yemuko ndakwiyamye. Oya. Ariko barawe. Rubanda we. Yere mama we izakarambi murambi warambi. Kagenda kagira kumuri kugenda rukera kwera. Tapu mukande 30 mbona byuzuye ugere vuba. Ugere vuba ndebe. Sawa mureba kare kose se. Yemwe muraho neza kakajwe. Muraho neza. Uherereye he muhungu? Muri Leta Zunze Ubumwe za Kigali. Muri state? Muri state ya Kicukiro. Muri state ya Kicukiro natwe sino bimeze nabi. Yewega mwihangane. Nta kundi ubu turimo turacana mu mazu. Niki ushaka kubwira Abanyarwanda? Abanyarwanda icyo nabwira, u Rwanda ni rwiza kandi ruraryoshye. Nta kindi bakuramo umufu. Nta kindi bindi uba wabitubwiye. Ndavuga nka n'abavugira nicyo bita kugira umunwa. Uvuga da ivata ryaza ukarimira. Sawa mugire ibihe byiza. Njyewe nkeneye kunsubiza ariya mpano na Emeline ukunda ndi ngaho munyumvire. Nzamura wamuvuna muheto we nzamura dore iki njyana ntangira gusoma comment wagira ngo ntago mwarezwe mujya muvuga ibintu bitumvikana gusa. Kakajwi nzamura cyangwa nkumanure nzamura shu. Uyu ninde? Yemuko ndaje nkuzamure mwanama. Manura nzamura sheri wanje. Sema ariko mana isi nijoro wampaye mfite umwana ugukunda cyane. Aramaze. Njyewe sinkunda video za shospi uramaze. Nzamura shu. Maze si ariko mana isi nijoro nabaye shu ryari. Kakajwi hano mami Nyanza Ikibirizi sibego. Mbera MC mu bukwe. Rahira. Ngo umugeni araje mwese nimuhaguruke utarahaguruka turamuha nyina. Ngawe muko musome. Iminwa kirayiciye. Nabaye MC njye mu bukwe kandi muzima sinabaye MC. Ngo reka twakire muze atanga inka. Niba nta nka afite yatanga n'ingurube. Nzamura ndi umuhanzi ariko wakunyereka amaso ariko mushaka kumbona kambireke cyane kare kose wamugana. Kambireke kare kose mpora nihisha wagira ngo ndi igitero.
mushaka kundeba cyangwa murabishaka murabishaka cyangwa mumbwire yego cyangwa oya shaka yego cyangwa oya. Ifoto yanjye iri hano abena ngiyo kanyibereke rwose. Mushaka kundeba yego cyangwa oya, shaka yego cyangwa oya, mugere vuba. Oya cyangwa yego. Dore ngiyi foto nyishize hano 100 byuzura by'amatapu munyibutse ndayibereka kare kose mundebe mumushima Imana. Nkora mushaka kundeba ndi umusore mwiza igishongore ndiyeretse ikibazo jyanaga kubiyereka kubera ko ndabiza abakobwa mwahita mugira ute mwahita murira mwahita mana we mwahita murwara ibicuri mukarwara za mugiga mukajya ikanyarira gusenga ngo Mana dufashe udumuhungu agatanaza kandi ntago mwambona. Njya mbabwira ndi umusore mwiza mukamakanya ninjye musore wa mbere mwiza muri Kigali kuri da ariko bara we nuko nyine mfite amatama ameze nk'ayo umucuruzi wa Rumugo ariko ibyo byose ndi umusore gushima. Mushaka kunde mukande taputambo n'100 ndahita nyibereka kakajwi nakubwiye ngo ndaguha urutego nzamura ndumuha usa n'agatanazi ndakuzi nakubonye Nyabugogo. Aha numva ngenda umusore ushima Imana ntawankurahe ntaho murambabwira nge impamvu jyanaga kubiyerekana uko ndi igisore gishima Imana. Abakobwa benshi mwagiye mu mago mwahita muyavamo mugafata za divorce. Abantu bose mufite abagabo mwahita muvuga ngo umuhungu agatanaza ari hehe bana we dushaka kumukoraho. Ariko bara we jewe nje nta ntego mwankurahe. Niyo mpamvu jyanaga kubiyereka kubera ko ndi igishongore cyane nkabije kuba igishongore ndakuzi uramaze niba unzi se bikumariye iki. Abantu munzi mutange ibihamya muri comment mutange ibihamya umusore nkanjye mwamukurahe aho ariko bara we ndi umusore mwiza cyane ufite ibigango wateruye imfizi nyinshi cyane kera mu cyaro munasikia nukuri bose 100 byuzura by'amatapu munyibutse mbere ifoto dore ngiyi singiyi iyo bari bayibonye Mana we bari bayibonye Mana we bari mumbonye ngo gahamba ndagise uraho niko ariko witaba nabura agahambira uragana he uherereye nyutinga umanuka agahambirwe. Niba ushaka kutavuga uza kuzamurira iki niba ushaka kumyutinga ujye usubira uvuge. Umusore ufite akajwi nk'akawe mushaka kumva ijwi ryanjye ndibumvishe tambumvishe nitwa kakajwi umuhungu ufite ijwi nk'iri wamukurahe nawe avuka rimwe mu myaka 1000 nkurahe nawe. Niba uri umusore mwiza se kuki utegukanye Pamela kandi naramwanze uramwe urasere kare base n'umukobwa yewe muraho. Hello. Muraho mko. Hi. N'umukobwa n'umugabo. A girl. Anyway, uri umuzungu mbese uzanye Ubwongereza hano. No. Uzanye Ubwongereza Icyongereza uzi ukuntu nzi Icyongereza. Yes. Iminsi make hano muri Amerika nzi Icyongereza twavuga ukagira ngo ni umuzungu uvuye za Mozambique. No, I speak English only. English.
Yeah. Ushaka kuvuga English only? Yes. Okay. Habari za Ambo, twatangiye? Yego. Yeah. Ushaka tuvuga n'icyongereza gusa? Yes. Good. Hey. What is your name? Naraya. Indaya? Witwa nde? Naraya. Gonde? Maraya? Naraya. Emko, niba iryo zina niba ari Gonde? Rivuge ukuntu murivuga mu Kinyarwanda. Ibyongereza rwose. Mu Kinyarwanda witwa nde? Umutesi. Mutesi kari kose none Maraya ijite. Umutesi mu Cyongereza bisobanuye Maraya. Hai nka data. Yeah. Numva ari danje. Yamaye. Usuzi Kinyarwanda se? No, I can't speak it. You can't speak it? No. Kubera iki? Because Nyoko ntago ari Umunyarwanda. I stay in the UK, in England. Kahota avuze ngo iki? Abantu muzi ibintu avuze ngo iki? Cyonzi cyo ntago avuze Kinyarwanda. Uvuga subiramo. Ntuye muri Bwongereza. Utuye mu Bwongereza? Apo rero urumva aho ngaho ntago icyo kirimi muvuga ntacyo nzi. Njye ntuye muri Amerika kandi tuvuga ibintu bitandukanye si byose? Urumva rero ntago napfa kumenya ibyo ukuvuga. Nari ndi kumva urwa bya Maraya ntabwo azone Maraya iri kuva he. Mutesi namwe harya ni Umutoni ni Mutesi? Umutesi? Mumaze imyaka ingahe iyo ngiye ko numva wibagiye Ikinyarwanda? Sinzi. Ntabyo uzi? No. Uzi icyo kuba kaweregwere bisobanuye? Yeah. Ni kuba kaweregwere bisobanuye ngo iki mu Cyongereza? Kuri gushimikaza. Urabizi? No. Rero ugende ubwire nyoko cyangwa so bakwigisha Ikinyarwanda ushobora kuba ucyumva ariko kukivuga bijya bikubangamira. Warakibagiwe ugende usubire ujye bakwigishe umenye Ikinyarwanda. Urumva? Ikinyarwanda kukibagirwa ntabwo ari byiza. Ngubu tuba turi kuvugana neza ariko ntabwo uri kunyumva. Nicyo kibazo. Kandi nanjye Icyongereza nzi ni icyo kurya. Food thank you ni ibyo gusa nta bindi. Thank you. Sawa umunsi mwiza. Bye. Abantu mufite abana hano inaha muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu byo hanze mugende mujya mwigisha abana banyu Ikinyarwanda. Bigenze bite? Mwumvishe? Mugende mwigisha abana banyu Ikinyarwanda. Ntimuzabimureka ngo bakibagirwe. Ntabwo ari byiza. Ariko se ko wagira ngo ntabwo ndi kuzisoma ni ukuri kuvuga uburegwere. Umusore katwakira undi mukobwa cyangwa umugabo. Karame. Meze bite? Meze neza amakuru. Mwiza. Nawe nta Kinyarwanda uzi? Warakibagiwe? Ndakizi. Ndakizi. Uzi Igiswahili? Gake gake. Ese iyo nzu ni ngaho ndebe. Uzi Igiswahili? Ndakizi gike. Unatoka wapi? Natoka Rwanda. Mu Rwanda mu Rwanda nkahe sangapi? Kigali. Wewe Kigali? Lakini kwetu ni Masisi. Lakini kwetu ni Masisi. Ngwiki?
Mvuze mu rugo ni Masisi. Iwanyu ni Masisi muri Kongo. Kongo narahabaye bura ndahazi kera. Ndahazi pe. Narahabaye muri za 92. Oya. Narahabaye. Uko waravutse ryari? Ntabwo nabwira umwe navukiye gusa 92 ndi muri Kongo. Ahantu bita Irubumbashi. Urazi? Rumbashi nazi. Irubumbashi ngera ahantu bita Ingungu, ngera ahantu bita Kinshasa. Kinshasa jana Kongo ni muri Kenya. Ni muri Kinshasa. Ngera ahantu bita hafi aho ngaho munsi za ntoki zo kwa Knuza. Igicanga rata aho naho ngaho nazambuga ngaraho hose narazengurutse urumva muri Kongo ndahazi. Ngari si mu Rwanda si Gisenyi. Ni mu Rwanda ni hafi ni Gisenyi ariko ni hafi yo muri Kongo. Umukobwa arahaza iyo zarahaguruka. Umeze uteze? Meze neza ndashima Imana. Umunsi we neza rwose. Ari ngukumbuye. Rahira. Nunkuri. Komera cyane rero. Yambi. Yambi. Ngagerage. Yewe. Ubu ngubu se uri Masisi, uri mu Rwanda mama, urahagana? Nakubwiye ko ndi Kigali. Uri i Kigali? Masisi wavuyeyo ryari? Navuyeyo kera. Ingorati umuntu aranyibukije n'abaye ahantu bita Isake rata. Ahantu nari nahatse nahabuze Isake, mbuga ngari ni mu Rwanda. Ahantu bita Kusake. Ni Igoma hafa. Hose narazengurutse. N'ahantu bita Kabare muri Uganda. Hose nagezeyo. N'ahantu bita mu Kibitoki mu Burundi. Urumva nge Afrika yose narazengurutse. Hose narazengurutse. None ubu ngeze muri Amerika. Nageze mu Bubiligi hose. Ahantu hose nazengurutse. Ndumva warabaye umugenzi. Mvana ndi gusuhuza rero. Murakoze mugira ibihe byiza rero usuhuze bene wanyu mubana n'abasaza bawe na Gatanazi. Bamufungiye muri centre de santé bamufatiye mu bigori by'abandi ubundi kurwana nabyo. Dawa sa mugira ibihe byiza mubyeyi. Wabaye inzererezi rega ntago ari ukuzerera no gutembera. Kuzerera ni ukugenda utazi iyo ugiye ugapfa kuyerera nyine. Njyewe nazengurutse ibihugu byinshi. Ego man, nazengurutse ibihugu byinshi cyane byinshi. Ijutse mwana mama narazengurutse kandeba undi muntu tuzamura. Ariko uragenda pe ndagenda nta gihugu ntagiyemo. Mu bihugu byose igihugu ntari najyamo ni mu Burundi ko barambwiye ngo bazankindura. Ni mu Burundi no muri Kenya no muri za Zamburi na za Zambia aho ngaho. Ariko ibihugu byegereye u Rwanda ho nabitembeyemo mbije. Gusa mu Burundi nzahaza mu Misiri imbere. Nzahaza mu Burundi mu Misiri imbere. Mu Burundi muzankindure naje mbakindure none. Asoni. Ari. Karame. Bite. Ni byiza. Warwaye gripe? Kirabyuka kigenda. Ego man, nukurwara gripe nukugira telefone ya make. Wize. Wapi? Trump yarakwirukanye ariko izingegeramu ariko mushaka wanyirukana. Ntaho nzajya naho nenda kujya. Hanyumvira di. Atari amakuru herereye. Zataha. I Kigali. Kigali.
ego mana ese nizi Yego. iyo ni telefone ni radio ureba Ntago ariyo. Ntago ariyo. ariko mana ego ma iyo telefone ufite yitwa ngo iki ma ego uziko ajyana ibintu bari kunaga mu masafuriya iyo telefone yitwa ngo iki ni ya telefone Yitwa n'ufishe Sony. yaje ngo niba ari igitunge gahambirwe niba ari igitunge gakubitwa n'inkuba simbizi ngo telefone zaje za MTN Yagatsindwa n'Imana iyo. sha iyo ufite yubanza irengejeho hasi ego ma message iri kuza ukagira ngo barayituye kuri da message iri kuza ukagira ngo batoboye telefone Winsetsa pe. ariko inzara irakwishe kuri guseka nk'umuntu utariye Nahaze cyane ahubwo. uri kuvuga ngo umuntu ucyumva ijwi rye utumenya ko niba adashonje arananutse si unanutse Ndabyibushye cyane. oya rwose hari ukuntu umuntu avuga agahita wumva ko neza atabyibushye rwose Oya. ngo amaze ukwezi kose atariye ego Ibaze kweri. Ibaze. ese kutarataha Nibyo ariko mazi. mane niko mushaka banyirukana muri Amerika nibyo mushaka ko ntaho nenda kugera Trump ari kwirukana imirimbiri y'iwanyu yaje kuri green card ikigumishwe nasha barabajyana nk'ingegera bari kubajyana koko nk'imirimbiri hari abantu bajya bazi naha baje kuri green card baje kwiga noneho igihe babahaye cyarangira aho kugira bisubire iyo byavuye bigakomeza ngo bishaka kuba muri Amerika abo rero nibo bari guhiga bagiye kujyana ugasubira nibo bari gutwara nk'ingegera hari n'uwo barasheje ubundi ariko ari gushaka kugonga abantu ni ikibazo rwose ari nawe Karame. abasaba mugira ibihe byiza nanjye kanigendere mwana ndi kubona amasaha ageze kanigendere abantu mwese mwaje muzagaruke mugende mujye mu mirimo mujye muva ku matelefoni mushaka utuzi tw'amaboko mujye mu buzi mujye gushaka amafaranga sabayi mugire ibihe byiza gushaka amafaranga sabayi mugire ibihe byiza